A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bai, mga dato, mga uripan wallah adu madara as-sunur sarta at tumatanda nga matano sa pamamakinagan sang kaiya mapiak kagagawi bagarapan tanok wallah kaya nga iya miyat pikiriwa kau na yan sa sarap aya pamamakinagan si ina batian sa Quran na urian yan nausain swagama na subalasai na dirakatanun dilumanan wallah na timbangan wallah subagwatan wabalas na baloy niyan sutimbang yan apa mamagayan tanong sa liyang puto aloks tanong imanto na mapapadalang kukuburian Allahumma amin. Tiyawagan ako yung magariang si Abdul Waris para sa kaya kalilimutan sabab ko kapayadero na nasukalam ito mang bata-bata agyag-yang kaya si Abdul Waris na upamahon tula na batiyan nagyang mutuwa isa kapagariang na si Alim dari mi palawag na katip na kaya agyag na kaya sa baban saya paladot na kami si Mato pati si Sir Sales Sultan at Tuhanag di dua wilan na iya very pleased tayo dalan malang tao imatwa iya magagawi so tawag so text minikarong sa dahilan reply nakagiyam niyong na siya Bulwaris yatero amira katira na imato na kulasan siya sa pantar sa ayadan patan limu wala kami iya miyaka beberapa muatan miyaka tutu na tanong Pagkait tanong wala apa na wala ko mga amat tanong ang kasababan sa misundan o surga. So mga ulama na isa buda nila noon na makaumatanon sa mauli atungan na kapsaksiyang kami niyo abing galo kami sa agama. Na oriano to nasoon sa mga ulama ay sa tutulon na pagkatindirin silang sa palawapantas na ay impagay nila na assignment na pakipangilalakiran sa mga tao. Sadyap kakilalaw ni Marjan, ibarat pangitawal ang magulaw na ibsibay. Na inutob sibay kapag asulun o surga. Ino mabiyana, banibun karir na binong ibtero apagirati ariar na iyapakan. Nabawagi ang pagkakong mga ulama. Ino sa mga ulama na pamamanari ka propan na isa akamboy sa unlap boy mo. Sabab rumaway Allah na punantano agyang kaya pakainang ka apahinang katano kung mga ginawatan kakalok-kalok na upamabaloy apalate ko sang anta po pagamagan apagyuman o panamar na panaguntaman tano o alaan dawan ay kabanoy o pilik-kilikaban o apagpaginataw tano apareden simbak Allah.
si kokya pangadiyanon nagusokya pamamakin kapuron nagyang kaiya kapatay alami dadyang kaiya kiyang balingan nagyang kotwalokstano ku Allah na aya kaya pamamakin kapuron nagusokya bati apuron nada lagi daiya wasya asitaw abantangya akabaluyan amalakang ku Allah o kababalaya palang dumadaya o anda manay kapakasod yang ku surga na pagpangusiatan yan o ginawa niyan sumapatay. Babay kunay, pagay kunay, nabaling na kasawanay, yang kaiyalokstano. Nabadan sokyaw na niya. Nadigmang gari imbilangan ko di kapakasambi-sambi mga gawi iwan tawa-tawi iperdun. Babagoy na nasiwan ang yung yan buron ay sa sultan. Ay nabini mga pitugoy, wallahu alam. Napagulutun nila lang na alim, si ukat kasi nasama niya na bubula masapulo. Napagulong itong nakanong natilang nastun. Napagulong ang ubali ng kasawalay, ang kaya inatanong, nabansok yung naunan yan, nadigman di pagkamatun, mantawarak na ni Gubo. Yun ay kataon ng mga pipikiriwanan. Katerong pormalay, naterong pormababay ko na natutusin ka at naman sa abaroma, amagatos ka porsinto na skay pregun, magatos ka porsinto na at naman sa abaroma sa ay pregun, magatos ka porsinto na at naman sa abaroma sa ay di pamituloy na. Ino to ayarin, napiyakalang kapmanwallah, apulang-pulang ang tanong yan. Gisa-gisa ang tanong yan. Adit na ba yan nakatanong palampura sa kataw? Hey, babay kulay, pagari kulay, mga kapamimikilan ng kainin, nasikor ka nun, napakabgayar ka apang yan, inspiration, amiyan ka, kanaubar ka mapagma, kakamamat tamatakan ka, apulang-pulang ang tanwala, gisa-gisa ang tanwala, adin apalang ba niyan nakatanong asa sa tao. Ika marjan yung abdera, naanda siya maakada to, naanda siya naakabay, agusto kaya pakatundutun-duginan, nakoto silang na nakukubor, ang berasan silang na nakukubor, apa na yung kailang kukubor. Hey, babay kulay, pagari kulay, inaubang kapakalilipat, yasi ko katawi koron na umang ka din nakapitaan na makarani ka kukubor. Umang ka din nakapitaan na makarani ka kukapatay. Adiyang na ikatawan, umay inang kaiwa iya gusto di. Na wallahi ladim, kau pa nakasigo di tanong di ka pamimikiran na di tanong di ka perburubuda, na asala din ka pakalilipatan, na sikor ka nun, na kata-katawan ka ini, umang kakapitaan na makarani ka o kapatay. Nalagi di ka ini paparatera. Sabab sa diyang koto akia bimban ka kubarang karopay lenay kamatalim pangano dunia apya kupak kubimban apa kupak kabiray. Ha? Niya kadang-dang ka wana limpangano dunia. Katra, walay, dagangan, posto, bulawan, pera, palinan ni kamat to dunia. Nasabab ko kala kay plano ko dunia. Kau baka makatra, kau baka makambalay, kau baka kawasa, nakalilipatan ka agiyang kotwagkir na naumang kakapitaan na makarani ka ako kapatay. Kori kaya? Ino to, nakagiyad yung kotwagkir na kaya may itong ka na dunia, naumang kalbatang sumasa,
Uman mapita, nakaliya may itong ka na sukakuang ka kulabaw dagangan ka. Uman mapita na yamanan yang nakalbatan sumasa. Nayamay itong ka na sukakuang ka kusukain ka. Nauman mapita na pagpakasinga kakapkuman ng kutwa kapipi ang ginawang ka. Kakagiyamagaan din sukasukay ka. Nakagiyamagaan din sukakuang ka kulabaw dagangan ka. Pangitawan asabutan ka pipiyaw. Miapita kiarbatan sa umur ka. Miapita mamperuman kiarban-batan. Ugay nasabab ko ay itong ka nasukay, pera, kamapi ang kao dunia, miapita na miakasinga ka. Wow. Miapita man na wow. Kaya magaling suka-sukay ka. Mianag ka next week na kubrang ataw. Na di gamdi magapir. Wow. Malapit na. Kore mo? Uwi na di gabis katawan na miyang masukaya-sukay ako after 1 week. Peto gawin inamis sukay ataw na di kamay nung ka nakyan laban-labatan sa umur ka sa peto gawin. Yuri panwala. Ubakaw ni manto karirimbuti sangkaya. Di ganun di katirwa ko kipikinang kaangkor ko namanin ka. Nauke parna digan pasi pangaturog na upunuke parna suratan na ka. Punagay mapita salat. Kian buat na sumurah. Arba kian lebat-lebatan. Na namay ka dunia na salat. Ani betul apa yang cuy arba. An magun. Lagi ibu bisa kaya lebat-lebatan semua. Nari, hei uripan wala, kumaswitan, pitir warada lagi luka patay wasiat. Na pagawintang sudariya, kakagya para pagpagabang ramiyang potwakatawitan ron. Apa yang mismo sunabi na piyang usiatan. Inna kamaitu wa innahum mayitun. Katiri wallah, address to the Prophet Muhammad, to the Peter wallah ku Rasulullah, mata anaska na petay ka. Yan ang kakang turun mo na wallah kadali. Piya ko kita yung nasapa. Mata anaska na petay ka. Kenapa niya doon piya ngapin na? Dibigyan ang apir ng ako kababay na kalada ng abang ngapin na. Buwa po ang manari. Ata mapia ang manari. Adat, namubuktir ang ta kerete kala. Nah gitu na dahil kan. Mata anak petay ka. Gitu isa dalil mga ulama. Sa sunabi na piyang usiatan. Na ayat na ini pangusiatun nakapatay. At ito din supya kalak-kalak mga uripan wa Allah. Asikor ka nung nabiyang kaya kapatay na piya kalak-kalak ay mga pagarya. Kaya hindi ka tungus ka nung nabgalak ka nung matay. Kasakan na kati ang mga buruan na hilat yung di pro-guru na. Nabgawa na. Kung nabgawa na, kapatay. Tigaling pa nga na wala kaya man, nabgawa na. Tiba naman ay maranong na makanay na. Ikadua, batas sigurado. O matay ka na, bakasugata din. Orik, kasi ikor ka nun, na-face sa naranggarin, ay parati ako na ipatakabagan din na gantok na tao, pamakabanin din mabamasa. Adi niyang kapatay na ipatapamasa niya, sarang matay. Korek eh? Tiba din sana. Pamakagaparo. Ay, barat naggabayan sa malawal mo, adi ka gumanyaran na, magkano ang gusto? Nabudusan na magugang. Allah, nari, mauri penawala, sama na yan na, miya sigurado, di na itang tumalanggay na, di na itang tumati, mauri penawala, na penalanan tanu din na karilabun dirin. Lagi nang sudar pa ami pesada marandang, amauri alungan, at tuto sini mas mauri alungan, na adina punan yan, nagda akaposan yan, kaayapunan yan na may kamatay ka, nadad na
makapusannya kadayun sadayon na umakasurga ka nadayun sadayon narandarandangan ka na umakarana makanaraka ka na udi karila iwalla nadayun mambu sadayon na makasna narakakan. Totoo singaw kami on na miyaki pa nga may on na buminiraw anlay. Diba napaka surga dan napaka neraka. Ino nung Peter Omega dikarin na wallah. Ino namanya memasahur ka amya nagkat na iya di imati mga malanggay na banalanan na mori alungan. Nalagi duba iya tiyayo dugay manto na dunia. Tiga amarja ino wapirwa nakiaripatan ka sa dunia mambu na anak po na niyan na anak kapusan niya. Nanto na ipo nano dunia naguan ipo yung bawata kagari. Nanto na ikapusan yan nakagiyo bunoong kaumalakol mo. Goodbye, kalilangan. Kore kabasi pa kasi berumah. Allah, nari, hey, urip na Allah, dunia, anak punan yan, anak kapusan yan, ayaw idakan, nasukiyad dakadak kala mga tao, na ayan iniyawidakan na dunia. Kabirwiran sa dunia at primary, na sa akhirat na sikandari. Dapat na yang baluin na primary na sa akhirat na iya sikandari na sa dunia. Na sa katang na atano biru ya primary na sa dunia na iya sikandari na mauri adungan. Tika amarja ino kapiro na bunda mapian na bakartan o piya kan kamay na pure. Miya temor o kungin benar lagu subi. Tika alim inong kapiro ay ayat iyo mga tao na dunia na kiaripatan nilang amori adungan. So kanaman kung mga masjid ka niyo may operay tao sa masjid ka. Kaya sa kusulan na ilabu diyo mata. Ad na mga tawatan tuwabiyan na taliranon sukan dunia kau ba sila ng kalain api ang mismo diyo mat nagisilang dumaw sa masjid ka. Nasisisilang ko dagangan nila. Nasisisilang ko opisinera, nasisisilang ko galubakiran, kau ba sila nung kalaya para ko dunia. Nare, miyagdam ka, babagwa namiyang siya tao sa DPWH sa Diamat, na inaluya kang kira na mismo tiyaran Diamat, na ubangan ulit kebenarya tiyaran, na sumuntan ko mga panian ka, niyo may lea ko to siya kiyo to, asisi ko arti dabulin yan, sisi ko silpon aksesoris yan, kau tumambus sida niyo to sisi ko gula yan ay sa palanggan na kadi mangustomir adi hindi pangusyatan sa Diyoman. Pangunutan sulayat na madubukon daraan. Kamay naluwak ya sampai manakol maut. Natutusin kagari asi ko masa kapenalantang sa karilabun diarila. Kapulele dutano salib na kambabalingan mga uri panwala na kanaw ba yung mablututan o nabaran dia. Meron ka? Kanaw ba yung mabluturo na kayo madapat ay posto, madapat ay ista? Ha? At na itiim ka? At na track ka? Na ba may kamatay ka? Nang giyaw sa mga tunganayin ka apakabilangan niyo sa kubor. Kaansiran dinimir mga bugyan kaya inoba. Kanyan di masirvis. Benar yang nyatong niyo? Da. Benar nyatong na kami ang patay ulit panwala kayo lagi kawali. Nakumpaw ng sukawalin yan na ipadabong ko sinterian. Napaalamapan sa damay nalabakan mo si Ipsud. Kaya nalabong si Isimadam. Ilalabong si Kiser. Kaya tama na kamakalagay mamamaw na 6 feet. Allah, miyangiyo Allah, kenapa yang mapluturo na barang dia? Perak, bulawan, wala katan sorinong busya. Pakai prerintin kau, kanero imi pralambi ida. Katan suiti imi animam, napaki kakapting kau. Kau ba na siguro yan lumalambang, na mga kubra. Kau ba na pakiawin niyo, mga kubra. Tutusin na lang gari, kenapa gina 50 turo? Nakaisa na yung kau na iti ay udabiyan na ba na tanong? Kenapa yang ituturo ini ya buluais na nabatan di pendunia?
dunia bebebuin adu penagya saya lagi guruang agama ida na tabiyo layu krislay adnamius tapi bukan yang posnya na dulu orang nggak tingina suatu tiga sumia marate na jadi na balik kiran ke dunia so na ako yung itawar ada mati ger yang tadi ini namanya anak termuka aswat yang sedunia napang akhir turun nabi mazra'atul akhir kalau mati yang Buddha na sedunia na hanggan bang na sobarasian na samoy Merenyo na batang di pendunia. Natoto siya na pendunia tanah nasi itanok limitation Islam. Yan nagyo. Kailangan ito na pendunia na nasi Islam. Aya self-control. Aya control yan na so Islam. Ino to. Napianang gilaan wallahu. Babanda ipipino ka naman. Nasalin sa miat parta. Na inakarta ka. Yan tarino ni makra. Naparen halal. Mata Islam umum mana naswala tiga ali minuto nena naswala na pia tidur di atas dunia kan mana dia dari dia nari tunai katur Allah wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Sopona na aya tunay bitir Allah upama kapmana yung mga urip na wala yung mga bitir wala na anday kapakasambayang yung naliw kanu nakawiyagang kanu so Islam na ako ito miyawa ang mapinyan. Kenapa gue pikir enak sembayang kasa subuh naro kadang sama sedit nana yang karo pensalur na asar na maghrib naro kadang bebaling ngaro keikati ada badan ini dah dikuatan sama ulama ini buat nyatu nila begitu pikir Allah andai kapang sembayang yun alayo kanon na perlobaan niyo solimu wallah tapi radnar isabay nga ini kuti. Siguro ka nakatingin lagi betul tanong so man isabay nga sa timan ay sa oras. Natin 24 hours nabati nga man so 24 hours sa 5 ka oras, a 10 agusyo ka oras. Miya kay ito ako no sabay nga rin. Na gitu. Miya ka tiron, labo mo siya sabay nga no muna sabay nga sorong-sorong. Aba guti lagi dugo na to Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siya dalam niya sa mundo ko na so yun na bawya tinap. Liu. Itu tuh apa nama di benda komputer hari mau. Wan yang dia bagus tadi. Allahu Akbar. Orang kagak gitu nih nah. Tapi buat yang dapat ya. Nenek saya gini kalau namanya apa sad? Amin. Aromio. Subhana rabbiyal a'la mana ada rumah mana namanya apa sad dia telo. Imam musuh berat komputer. Wah. Ini madal tadi bagaimana pasang bayang gitu mana ri barang-barang ya paganer na muka somyo na inawanya juga dubukian nama PPK na mata na ya mata ina gubud nurani na ina mo misu bayang nanin kay Allahu Akbar niya so nilai umurana niya kay tanwa dan tadi tawasir mo niya sa una ino basta sumbayang ana bagito mo ka adyo krito na sumbayang metong ka Dimulai-mulai Nabi Allahu Akbar. Nakataon na mga makasalim kita kayo na. Nari, kay urip wala. Niya dudami yung mga urip wala. Peter wala nandi kapakasin mo yan. Nari wala na penuban yung sulimu wala. Na ayakaw mga wala mga urip wala. Peter lang na sisla. Namadan magigari. Ubang kapanarangga at ito madan sisla. 5 ada. Nailamang kay ni sumpatun wala. Wadkurullaha kathira. Tunay mana mo tayo ni sumpatun wala. Waidan kaplubaan yung sulimu wala. Natatadmin yung wala sama dakal. Inoto. Naman. Kami kaplubaan ng sulimu wala. Sa kami apra. Miyawa masorokan na hati ito. Ay raksa nung nagagaya. Napamakatawan ka sa wala. Arang na yan. Kaya ni akhir diri. Kamalusyaw.
to niya ko ano ka beto to sini mana. Lagi muna padul. Tapi mo padul mo. Inutang may pulil ay tele ko krete ka nagul ka madul. Aya dulu na niya tipid. Nabi dia orang cuma bilang apa lagi lain itu dia. Itu namanya lima dulu. Ada dia. Dulu kan yang master, yang satu yang master, yang satu yang ini free. Yang bisa pak lagi adalah jangan mau lagi ya. Kayak mau masuknya di bawah bumi. Kalau dia bisa orang yang master apa lagi di berapa? Iwan orang sa 14. Pianang gidanya no to beberin degakan nama mereka. Nagi dipitiru ya. Wadhkurullaha katsira. Waidan kapluan yuslim wallah. Natatami yusalla samadakan. La'allakum tuflihun. Kaangkan kalimu. Allahu Akbar. Nah. Uri penuh Allah. Ay mablutur wa tigalna. Kuni mablutur wali. Ay kenapa bicara mana berbeda? Kenapa tamu? Kenapa bluturo? Aman. Alin to napan? Simba. Simbo. Brileo ni wa malutano pa sakit no. Alin to no to. Sudangan managalbok na kebal ya simba. Dipindir ka. Kenapa dua manlangu-langun? KTP yang to kasahaya alin na tiga simba. Adna di nama eksklusif no to ada tapi ato na dia ko nam. Halaluan. Ate minum ka nam. To biang na dia asing go na ala video. Ayat example kung ating belian na pengatur ke na kepangayang belia simba Allah. Di kamar dyan ada mana ya? Naukit kawin kita nabi. Pinangaminus na pengatur ke na bati ang kasuk bati ano nabi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dito nung ilalakap na eh. Kung nagsimano to, pamangagmani na siya kung pagkaturong sa tangan wallah. Yung isa kagad na makna niya. Nakatawa na kay kaya budo ng mga ulama. Turong ka, mabati ako to na mga gumino niya. Iko'y bali din na tasbih. Nagamit na naman na pasta na tasbih. Tito turong ka na simba. Namanawag man na, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Pero waktu maju nila lang. Dia di pulau dari setan. Wala yung kurang na ipagdo na. Dito di rumit ang tagot. Mama muto. Dele? Kay, uri panwala na ito na. Kumangamangku, kumanga, nakunggana, bati ang masuk bati ang nabi. Bismillahi wa ala barakatillah. Perisin sa dapat lagi inabot ng iba sa mga maliguman. Dan lagi dia mga bulu-bulu mana kegana mabati akan apa yang ikuti. Sarang bunyi kata mabudi kabuni mere na kay ulobi. Bismillah wa ala barakatillah. Nakian ka ipiter ya wala lagi naliguman na. Ano kay alam dan na maligugo. Sa dio katawan. Wado abul wadi subila na belum tahu. Bebenah bismillah wa ala barakatillah. Insya Allah sa dio katawan. Kami mga bijilan na kay tabu na bani mo. Ya Allah pagambar atangga itu mana niya. Ya betul. Allah. Nakatawan niyo kaya budo ng mga ulama. Mabati ako to na umang kasumpak na simba. Nakaisa ka na do. Ba't ito mga bismillah. Laboro nila siya sa juribi. Sila sa inasal. Kandiwan naging perlaya. Katikinya sa lahat ng wetera. Paano naman? Ito liwad na. Nah, kung makapasagot na ito, alhamdulillah, yan di manisip. Alam siya na utang. Nari, sa mga nagi mo na ikan manitero na kailangan na pagdami mo yung hati-hanay. Bata, itero niya rin na. Pero ibata ko Allah, siya orano, o pa mga kapagawin na kanya, nagaswa ka. O rin kaya, kanito nga nalimulang na buwas kanilang sa Arab, tao fiko.
Tapi mana na to abluwalis na yang mana ini mana sa mo taufik. Napagayunan kawalla ugalbukla. Taufik. Nasabil sa kaila ya walla sa siliping ang ugalbuk. Panaguntaman o nag-ito ikatupik kawalla. Kore kaya? Tono iwarapi yan. Ale, ino ka kali. Ini bidaway sa usir. Yang ako wala ng mapia. Nasukin yung wala sa da kagagawi, da kadadodo, da maragsaura, da marati alungan. Tiyaw pilang ka, wala, may manuwi kalin. Kaya nung pito, ini bidaway sa usir. At yung sa'yo na bumurang. Guni ko tayo, mga 1985, 86, 87. Namasaw ko, estudyante ako sa DMM, Jamiat Muslim Mindanao. Naguni pengumasa meri mga pagarin, nanabuan na si Tilimit. Nakalala, ipul sa matambay, natama sa padi, napilalag na bakantor. Nasaan, so saan mo muna, pindagang rona. Diyan di pagalag sa mo para ko Allah. Kau pa mga diuti mapipilang, napilalag na siya, ibridi. Tanda video na, psikorang napiyan, sinto. Pilalag na siya, at yung mga ito sa, makaroon na, baka hindi pa magabi. Nai, inutuwa ibubuali matiaw pikan wala nagagilig dong sa ulse. Engineer, attorney, inu ka mabuka attorney, likewise. Kau depan namar, anda sebut, kaya mabun ni utol, na ubabung yung sa api. Nanti ubah-ubah engineer, na ubah-ubah attorney, na ubah-ubah ni, makaumali makana, pwetawus. Korek, terima ibaratnya dari. Tapi dari mati ya, sakulah. Tapi dia mana mata gua nak dia buka buka. Anda punya kata sunnah dia begini. Tiga kali ini nggak terwa. Tinorit norait, di mata surat, di mata mati ya. Nah bumi bagus banto. Itu lagi mata mati ya, di mata surat, nah bumi bagus banto. Nah ibu telah pilihnya kalau tidak sunnah boleh mato. Yang mas ya. Kayak itu, nanti ini yang begini lah. Pai. Boleh hidup nabi itu nak sesuatu. Oh, lupa. Jadi mau bilang, oleh deh, nari deh, dia doa. Nah, udah tahu mampu masih berat. Isa bos kami yang mengapa radio. Semata orang radio, utang yo bohe. Apa mengapa radio ini? Dia nak pergi lagi suku saya istirahat sabulawan datang. Kami yang mga para rin, sa ubabanatan namin so sisimina sa mga daguli ito na to, daguli sisi. Isa ubabanatan namin ron, at na traino namin ron. Maranaw, nadibari mga pag-arad na pugusan ron, mga T-goods, Q-goods. Lailo talabi ron at 10-4, QRX. Nakatawa na kay kinilangan doon ng traino namin, napitiro yan kami. Ini surat na natigin na rin sa Martolina. Nasi ang tatago, hirami ko na mapapandangan. Nagidam natin na inasalan, nadudu, na matangwan natin nga, piyan na nakalida, na miya soal. Kaya may nawiginawan, may naman mo dito kung yung anakora, nawig na kakal, huwag nga masuan na mituman. Pero aray mo, di ba sa mituman? Aray, kayo manutuman, hindi ka tigla ka mapotor. Dapat yun, mangurit mo Allah, sumumpat tanong, Peter wakan, akailangan na may pagusir tanong o ginamatan mo, pulang-pulang tanong Allah, asin tanong pangorya mangurit mo Allah, kauras tanong ay, alagid tanong, makatalo nga katawan niyo, o pero na nauli sa kamarolot, asin kami balik sa marayang gilay uruan, Peter Allah, para magdami mo, stod na pulang-pulang tanong Allah, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kati ang mga guluan na yun, anak lupa sa kabiyati na suratul Waqiah, na isa inip ng mga papasang sa basa, na pitero Allah, at inimas sa damide, na pemuno na miskan na di kami niyo din kapalaguyan. Pemuno na miskan din, na di kami niyo din kapalaguyan. Ay dapat yun. Mangoy mo Allah, oras tanway, lagi tanong gagaganan, na ino kabatan ulit di betelan, di tanong di mga tutula, akati oras kami at tirumang, kung nasipo ilayang koron, na miyakalpas sa tataman ng koron, kung kapagayat koron, bermana bubu,
Biar yang tahu yang apa yang nih, lagi itu soal pegawai ini, aku soal bata-bata nanti yang itu nagano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belas sama dengan nama pihak wa suminggi sabit oras. Amalan lagi ni alim tanu alim panten belawa kita pagarita sa Abdul Sabi niya mapena benda-benda alim buka pangako. Ha? الحمد لك والشكر لك أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمد رسولك اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله نبغنا يا الله يا أرحم الراحمين ينكاي يا ببيام يا من دجالمك يا الله بليان يا الله سكبرنا سرمي سرقك يا الله Patana ya Allah yang kana napakuburan ya Allah natuman ya masimpit ya Allah napakapilablang ang ya Allah ya arhamar rahimin. Patana ya Allah tuman ya malibutan ya Allah sinduin kau ya Allah supakuburan ya Allah. Wadna dan yang kata rutupi koki bebetung yang ku dunia ya Allah narilaan kau nutu ya Allah pamanusia sekalian ya Allah ya arhamar rahimin ya lana penglina merkat ya Allah semua pamilya dan mga tumanaynya na tiada natanian ya Allah narizki ngasiran saka sabar nakapantang ya Allah ya arhamar rahimin Oriano kia kerata ginawayan ya Allah nasamiga kerana tu ya Allah sagapipya ginawa ya Allah ya Allah nabdang kaya ni kota tarimang upanyami ya Allah ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات بينهم بالخيرات إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن شر الأسقام وصل اللهم على خير خلقك محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.